غالب گو یہی نفس آئے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ غلام اسنا میانی جوانا غلام چی حیثیت آونا مصر کن بازار مدکنن آونا غلام یل غلام عزیز مصر سن غلام بنانا عزیز مصر سزگر واجنا وسوس کیا ہم ساتن اسن ایمان انمد کے امیل یوسف علیہ السلام مشتی گئی امیس پیڑ کیا دیوان گئی فدا گئی حضرت یوسف نبینا علیہ السلام اس پیڑ مگر یہ ماچو عام بچ میانی جوانا امیس چو پیغمبری عطا کرمز پروردگار امیشو حسن دیتمت خدایان کیت حسن چنن دیتمت دبا یہ لکھوانوس یا بوروس حلق مبارک مویز نیرن نون یوسف علیہ السلام کیا کرتناو دبا یوں تو حسن یوسف علیہ السلام مصر کے لوگوں ونی کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ عرش مجید پہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے ایک فرشتہ لایا ہے اللہ یہ تو مصر کے بازار بول اللہ یہ عزیز مصر مائل ام پد بنیو غلام سن زلیخان درو نظر تی گئی دیوان ام سون مصر چو خاتونو اے زلیخان یہ کیا چکرانی کیا بنیوی ساچک وقت کس بادشاہ سن گرواجن سگئی کھائے کس غلام اس پیڑ آشک سگئی کھائے کس غلام اس پیڑ دیوان ام دبنا گئی مصر چو خاتونو اگر توی تی وچون توی تی گچو تمیز پیڑ غلام پیڑ آشا یم وصل واپس یود کیا جو حسن حضرت یوسف علیہ السلام ننت پانائی مچو ام کر دعوت ام تھو دعوتو کہتی امام اللہ اکبر تمام مصر چی خاتون آئین یمن کرن دعوت ام بدیل ٹیبل سجائین میز سجائین کرسی سجائین تمام چیز کرن ام پتھون پلیٹ سویت سویت ہانا سویت سویت ہمن شراکی ہانا ہر ایکس چیز سویت ہر ایکس خاتون سویت ہر ایکس پلیٹ سے فرمان یوسف علیہ السلام اسون یلب عالم کرائی تمیسات گئی داخل یل اندر تمام چیز گئی مکمل زلیخان کو عالم حضرت یوسف علیہ السلام یام یوسف علیہ السلام اندر صاحب ہمن سوڑ تشراک بجاتن کیا اللہ یمو یل نظر ترائی یم گئی بے خود بے حال یمن سٹنی سوڑ مگر یمو قدرائی پنین آتھ یمو قدرائی پنین انگج اما کتا حال اسم یوسف علیہ السلام سنو سنو وچھے زلیخان دوبنا کو مصر جو خاتونو یہ کیا کرو تیہا چوت سوٹ تیمی سائڈس پانین ات جوت سنویت قطرائی یعنی یہ من رود خیال امتیاز رود تاب رود یہ وجمع بزائی زلیخان بے شک واقعی شک تیمیستان فدا گمز دیوان گمز ہم سے خدا یعنی تی حسن چبنومت یا یوسف علیہ السلام چوائگ دو کم رسمل بھی تشریف فرما اور آئی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ امسا دوست نے ایمان انمود کے یہ اندر سائی یوسف علیہ السلام اسمننا یوسف بس سیمانن مسید کر گونا کیا کر نفس چنا مگر یوسف علیہ السلام پر استغفر اللہ تو یہ کام میں مٹانے آیا ہوں کرنے نہیں آیا دبنس بچس آمد یہ کام مٹاونی چشک میں دپا یہ کام کر زلیخا تیز خوبصورت خاتون نگاہ توج نے یوسف علیہ السلام کے زلیخا وزز دبنس اگر نچے یہ کام کارا چاہے کی یاد کامی نکرنس بیڑ جیل دی گچ کیا کی بہکی تومت لگت بجی میں گرے بچٹائی پانے پانس پالاو اگر نچے یہ کام مسجد کرت یوسف علیہ السلام و تس اے زلیخا اگر نوی مینس خدای سن خوب چی کم از کم کرتم نمن پنین خدای یمن سمانان چک یمن سمانان چک یم سمانان چک یم چمی معبود یم ایسے وچن چی چکیا رووی چکیا بنیووی اے مون یوسف علیہ السلام کے فرماما
یوسف علیہ السلام نمون انکار کر زلیخان سیڑ پلو تکریک دیسن دبن یوسف علیہ السلام کر میں سیتن گناہ غلط کرن تحمت لجن یوسف علیہ السلام یہ چیزی مصر سن گرواجن تے مصر کیا سلوک آو کرن مصر کا معاملات آئی کرن اللہ یوسف علیہ السلام اساو سزا دین دبس اے یوسف ونچی تے جیلس مل گچن رب چھ سوری منظر وچھا پروردگار چھ سوری حالات وچھا رب ذوالجلال چھ سوری واقعہ وچھا یلی یوسف علیہ السلام جیلس مل سان آو رب دبن یوسف مبارک چی چکرو تھیوک پائی کر پد چکرو خیوک لباس پد جس علاقے میں تو جس شہر میں تو غلام کی حیثیت سے آیا تھا اب یہ جیل تیرے لیے مقدر کا باعث بنے گا اسی جیل میں تجھے پروردگار اسی ملک کا بادشاہ بنائے گا اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو وان کم چیزن بنو یوسف علیہ السلام وان کم چیزن جتنس حضرت مقام وان کم چیزن جتنس بلندی وان کم چیزن قرآن اسی مقام عطا دب کم چیزن یلیم پنن نفس کیا کر کنٹرول کرن یلی نفس روٹن نفس کرن قابو کنٹرول کرن یہ نفس تو پروردگارن دتنس تھود مقام کیا دیت تھود مقام کرنس عطا اللہ رب العزت گوڑنیوک دشمن انسان یہ نفس کرن کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ رب دپن تم لک یہ مینس دربارس من کھڑا گسان مگر یہ من خوف گسان کھڑا گسن برونٹھی کم سن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ یم چھ پنن نفس کران کیا کنٹرول چھ پنن نفس رٹان رٹ ستی رٹ بتی انشاءاللہ ژوچ اس گسوا دنیاس منز تہ کامیاب آخرتس منز تہ کامیاب نفس وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ رب دپن اب ان کا ٹھکانہ جنت المأوا میں ہے دویم دشمن فرموک انسان اس دنیا کس یہ مسی غالب گو توش نبی علیہ السلام فرمو یم دنیا مز دنہیش طلب گاری کر کمیچ دو ہوتی گوس میں یہ گوس میں ہوتی تھا یت تھا فرموک امش اللہ تعالیٰ دنیا کس تت غمس مز کران مبتلا یم غم مز نی نیران چھو یہ تس کالس نی ایتی غمس مز گسان ہلاک یم دنیا مز کمیش طلب گئی مگر فرموگ یم دنیا مز آخرتش کر کیا طلب غیری فرموگ تمیش ربی ذوالجلال دنیا تی بہتر بناوان آخرت بہتر بناوان بلکہ میانو جوانو رب فرماما ما پاکیت دنیا سپد یاشی اللہ لعب واللہو دبنی دنیا چو صرف گندن تماش ایشی کھیل کود اتم لگزن پات وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تاقلون رب جی فرما وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ اس آخرت گر چی یہ بہتر مولا کمر فرمون تقوی والنی خطر پرہزگارنی خطر
خاطر خدایس کھوژن والن ہند خاطر دنیا خاطر چھ تمن آخرت چھ بہتر افلا تاکلون کیا تۄہہِ چھو نا عقل کم دویم کس تریم فرموک شیطان کس انہو لکم عدو مبین یہ شیطان چیزر نینوان دشمن کیا شو پکا امس پت یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم کم دتنی فریب یہ مبتریو دشمن شیطانن نفسن تو دنیا یہ مجھے انسانس کیا دیوان دوک دیوان یہ مجھے انسانس نائیوان یہ مجھے انسانس گناہ تی کرنا یم کنٹرول کی یم سگو آبا یم نفس تی کیا روٹ یم دنیا تی روٹ کیا اور یم شیطان استی کڑ کیا سوئی کیا گو کامیاب رب چی فرماوا اے انسان کس چی فریب دیوا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم کم دتنے فریب کم دتنے دوک الذی خلقلک فسواک فعدلک رب چی دبن چون خدا چسوئی یمس پود کرنک یمس تخلیق کرنک یمس کائنات سنک یمس دنیا جتنی چون خدا چسوئی ونہن اللہ تعالیٰ چی فرماما الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک رب چی دبا نبنو مکتوت یتس شبک یتس شبک اس لیے وقتی کیوں جوانو یہ دنیا مزانن سے آلہ اقبازانن آلہ بہترین گھر چھوئی سوئی گھر بہترین جائے چھوئی سوئی جائے یت مزہ ہمیش چھوئی روز یت گھرس مزہ ہمیش کے لیے چھوئی آرام کرن تو قرار کرن تچھین پت پریشانی مد دنیا سے مز گمن جائے کر ذکر کمسن اوے ون پروردگارن جناب محمد کیا فرمون اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة اے میان محبوب علیہ السلام کرتا بھی قرآن مجید اشتلاوت اس قرآن مجید میں چکن وحی کر کانال میان نبی سو قرآن مجید سیاد اس قرآن مجید میں چکن وحی کر اللہ اکبر رب تیوان حکم تائیدار علیہ السلام کیا دل میان خدای من میان نبی ایت قرآن اسمنشی تمام چیزن ہند بیان اے میان نبی ام قرآن پرن سویت میل دلن کیا ام قرآن پرن سویت میل دل سخون ام قرآن پرن سویت میل میان نبی کا من نجات پریشن نجات تمام چیزو خل چوئی ایت قرآن مجید اسما محبوبو پرہنسی قرآن مجید یل قرآن مجید پارا ایت کیا فرمون ربی کائناتن وَأَقِمِ الصَّلَاةِ بے پرزی نماز یا رسول اللہ بے کریو نماز ادا یا نبی اللہ کیا جلنان خدای فرمانس ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شکل چاہیے نماز یا رسول اللہ یس فحش کامیونیش انسان نصر کہوا اس چھنا دبان برائی گز گسی ختم میں دب گھس ضرور یہ لی جوان کو کن لائے نماز کو
ٹھٹس نبی صاحب شخص دبوس ٹاٹھ نبی علیہ السلام شخص پران نماز مگر نماز پرت کران ژور ٹھٹ نبی فرمونک مونموس کیا یا رسول اللہ دنک ان قریب بچائی تمس یہ نماز ژور کر رکائی تمس یہ نماز کم نش غلط کرنے برائی بے حیائی توئی تاجدار علیہ السلام انتی بیان وقت کن مالن وقت کن ایمن جوانن ایمن میلاد پرنون والن ایمن میلاد دو پرن والن نبی تاجدار علیہ مولود پرن والن حضور علیہ السلام سنجن امتین تاجدار کرن کیا وے خبردار تاجدارن فرمونک مورو اولادکم بالصلاة دیو پندن اولادن حکم نمازن یون کارمیان نبی وهم ابناء 7 سنین یل اولاد گسنو ستوہ اے صاحب مولود ہسا چھ وانا مالا ژے ذمہ داری ژٕ دِ اولادس تربیت کمچ کٔژ وٕہٕرۍ پٮ۪ٹھ فرمونے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 ییٚلہِ 10 وُہر گژھِ کٔژ وُہر نماز پرنہِ نیرنہِ کینٛہہ ژٔنٛڈ لٲزٮ۪س مگر نماز پرنٲیزن کیازِ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یہی نماز چھُ رُکاوان انسانس برائی اپُز وننہٕ غلط کامیو غلط کردارو مگر ییٚلہِ نہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ نمازی پٔر تہٕ بے حیٲیی گژھِ نا اس چیز سے رکائی چھکن تات قریب گسان اس چیز میں رکائی اچھن تات نزدیک گسان کی دو خودو بڑی بے حیائی دو خودو گچ بے حیائی ایتس کالس پنن روی اس کرو کوکن مسجد اللہ تعالیٰ سندس گرس توئی چھو صوت الاولیاء ویتن جائی جائی یم پروگرام کران دفن یہ جوان گوس یون کوکن اشن کس ہاون اشن کس ہاون اش ہاون کس خدایس تو خدای سندس رسول بس امس یہ خیال ہے میں گژھِ رٲضۍ گژھُن خدا تو خدای سُنٛد رسول دنیا کیا دنیا کرنا شو اتی ژےٚ سۭتۍ تہٕ اتی چھُ ہُمِس سۭتۍ أمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ اعتبار کران اس لیے ژٕ کر سودا کس سۭتۍ اے بلبلے شیدا جانے بکل پیدا تس سۭتۍ کرو سودا یُس کری وفاداری کس کرے وفاداری جناب محمد پر پر لگزی ہے تس پیغمبر یس دیس دورس رحمت جاری مگر کل یکی حق لگی روز محشرس تشکون امیدوار آسن سری تت آسن امیدوار سری تاجدار یہ تت تمس کن گژھکھ تہ گژھو یتی یہ تت ونوس تاجدار نظر کرم تہ پرژھوس یتی دپوس یا رسول اللہ آز چھ چٲنۍ امتی پریشان رود محبت ٹاٹھ نبی علیہ السلام کرکھ نا اس کن آز نظر عنایت کرکھ نا یت جماعتس کن نظر عنایت کرکھ نا آز رحمتی نزول کرنا عطا یا رسول
ٹاٹ نبی کرت یت کن یت مجلس کن اخ نظر عنایت از چھ بیمار از چھ ات دٲرِتھ یمن بیمارن چھ بڑاش یل اللہ مبو سیریس بہی وہر تو گئی چھ شفا دیون میان نبی ایسے گناہگار ایسے چین مدہ خان چھ نات خان چھ یہ چھ میان نبی علیہ السلام مگر چھ تویت چین کیا امتی یا رسول اللہ کرتا اس بیمارن کن دی اخ نظر عنایت از کرتا سانین دادن شفا یا رسول اللہ دت اشتی شفا یا نبی اس لیے کریو پنن پان حوالہ خدای است خدای سندس رسول است کامیاب گژھو یتی وتی تتی انشاءاللہ از چھ امسی محبوبس اس کیا کرمت سال کرمت دعوت کرمت بشس گناہگاری مش پائی میون گھر کیا ان تشریف مگر کہنت کان اس یت جماعت اسمن نیکو کار میں دب نہ کڑے تہندی سویت گس بگناہگار تے رستگار کان اس تہجد پرن وول تے اسمن کان جوان کان اس رات جائے نماز پڑھ بہن وول تے کان جوان ساری ما گنڈو کس ایک سی رازی اتس کالس نیک دنیا من چھ آفتاب کت کھس تہندی وسیل چھ خدای رود تے ترائی ضرور تشنا امتی تاجدار ترائی ضرور نا امید چھنے اس کیازِ اس چھنا قرآن اس مز پرمت لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ فرماوا مگسیو میانی رحمت نش نا امید ربا اس چھین چانی رحمت نش نا امید اس چھو امید اس چھو امید مگر ٹاٹ نبی ٹاٹ خدای سانی پروردگار اگر تراوک وقت سی پر تریزی یہ وقت ضرورت چھو تمی وقت تریزی یا اللہ بے وقت تریزی نے کیا اس تاجدارن فرمو زمانہ وائی لک منگن رود پینے کیا جز یا رسول اللہ دبن بے حیائی ایس عام ناحق آسن قتل اس لیے شراب کھوری آئیس عام گناہ گوری آئیس عام تت دورس مل منگن لک رود مگر پینے کی و اگر پیے احنز بیانی نبی دم سو پین وقت اس پڑ کی سو بے وقت یہ وقت سو ضرورت آسی ہے تایم وقت پین سو بلکہ بے وقت دلت خدایا تایم دور نشتی سے نجات ربا تایم دور نشتی سے نجات خدایا کر ایز رحمتک نزول عطا کر ایز سانین گنہن مغفرت کر ایز سانین ابن پرد پوش کرتا اشکن از نظر رحمت یا اللہ یہی محبوب انوی وسیل اند بابت سے دنیا بنوت کرتا اندی برکت رحمت گرود عطا برحال اللہ تعالیٰ شو قرآن مجید اسمی ٹوٹس نبی سندی ذکر بارہا کران اشتکارو امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مولود مقدس کے ذریعے اس کرو حضور